Solok dame no domina inian bahau mau alin bin feton doben sira timoron serhot ina bena vede. Hamutu fellow hau amo Venâncio da Costa Pereira e o programa Haburas Vida Espiritual ba episódio 669. Bem me telespectadores GMTV no ouvintes a Rádio Nacional FM 101.1 MHz. Itahamutu iha Semana Santana. Itahamutu iha biba ina neve ma itakarak haluli kitanian. Itania tema ba biba ina ne itakarak kulia ituan kono ba Semana Santa Libertadora. Ita foi celebra Domingo Ramos. Agora ita tama ba Semana Santa ina neve ma tema que com ita reflete hamutu além de Itacara sente sacrifício, sente teros na Jesus nian, mas Itacara experimenta experiência ser na roto, na bem toda, na bem sustar, na bem Cristo para o sacrifício, mas bem ato liberta ita. Então Semana Santa ita na bem libertadora dunita. Mas bem torna o lugar Evangelho fotiusi segunda-feira depois de Domingo Ramos nian. Haktuir anesane. E haloron nen atuto Páscoa Jesus ba Betânia. E nebe e Lázaro nebe ni halomorisias tia husi mate sirale. Sirafotia hankalan nian bania. Marta makservi no Lázaro mos hosira nebe tur hamutu ho Jesus e a mesa. Maria lori mina morin libra idanian ai morin lolos befolin bot hamina tia Jesus ni ain no hamaran tiha honia fu. Umalaran tomak saimorin tiha. Tane, Judas Iscariotas escolante siraída, nebe seisaran Jesus bamate dehan. Tansa maklafan tiha mina moring ne, ba osan denário atustolo, hodifoba e makiak sira. Nia kolia nesane, laostang nia hanoing e makiak sira, mai betang nia ema naukteen. Basania lori hela bornal hodi hasai buat nebe ema hatama ba. Jesus hatan bania, husik nia ba. Basania hakarak raimina moring hodi hanoing iha lorong ema hakoi hau. Kiak sira se hamutuk na fatin hoimi. Kona bahau imi se la hetan hau na fatin. Ema judei lubumbot hatene kata Jesus iha neba. Tang sira tang ne sira ba, laos de tang Jesus, mas besi hakarak mos atu hare Lázaro, ne benia halumorisias usimate sira let. Tane duni, sacerdote ulung sira futulia atu ohomos Lázaro, basa tang nia ema judeu wain hadok antia husi sira hodifier ia Jesus. Maluk doben sira, lia maksoin. Cristo ami hahi ita. Maluk sira. Ita hakarak reflete konova Semana Santa Libertadora. Evangelho hoje haktuir konova Jesus dadalia. Hoema ida nevemek ni halum morisia susimate Lázaro. E Jesus ihenava asur malumos ho Lázaro nia feton sira, feton erua, Marta no Maria. Itahare atu ida nevemek Maria halo. Lori mina morin libra idanian, ai morin lolos be folin bot, hamina tia Jesus ni ain, no hamaran tia honia fu. Extraordinário. Ita husu graça, aut ita hototo sente tebes, dominida nessa Maria e hava Jesus. Aut ita hototo banati tuir exemplos marianian. Halonete sacrifício uan ruma, atu sagrado uan ruma, atu hato ita ni hanai ita ni hahiva Jesus. Leliu, o hiri tatama da ona Semana Santa. Atu ita hatene hahi hodomi. Atu ita halu sacrifício hodomi. Atu ita halu jejum hodomi. Atu ita halu abstinência hodomi. Atu ita halu atu caridade ruma, halu atu caridade ne hodomi. Então lhe foi chave tolo bita bela reflete hamutuk makida ne domin sacrifício no hahi. Hadomi ho hadomi, halu sacrifício hodomi, no hahi na Jesus hodomi. E hanei tarekat atitude Maria nian tulung ita at examina mos ita ninia asoin sira. At examina mos ita ni atitude sira. Katak horoman na vema Maria manifesta, Maria foi testemunha, nem deve estar bot na Jesus, ita husu baitanian. O insamang ita rasik
hakarak, hahi, hanai na Jesus, liu tempo forte da ne, bem me tatama da ona ba Semana Santa. Judas Iscariotes ni atitude ba Maria, colia conaba, sa makla fakar mina moring, kaba fanti mina moring ne, hor heta ostan forhan en makiak sira, tulen en makiak sira, tahutu ba Jesus ni ai. Judas colia para provocar. Judas halu wat irak ne, ho intenção ida. Na e heta ni moris sempre hasuru emanave, mas sempre atu interrompe, atu trava tia. Itania motivação dia que será, itania desejo dia que será. Atu destrói itania plano será bem itacarato halo badia itaniano badia que amaselo que sempre iha influências, sempre iha intervenção de algo nian iha tamani moris. Mas bem, se ta fiero ne Jesus sina bem hanoring maita domin, hanoring maita atu hahi nia, ho itani fuan ite clamar moça nessa Maria halo. Fakar mina morin ba Jesus ni ai ita husu tok mina morin saida makau tengi fakar ba nai maksoi ni ai karik ita label halo nessa Maria halo exatamente precis nessa ni halo mas ita husu betenian tipo de mina morin saida makau bel usa atu fakar ba nai Jesus ni ai ita irida reflete iha Semana Santa ne tu não temos ita hotu atu reflete saida makau halo tihana ba Jesus saída mak hau se halo down ba Jesus. Saída mak hau se halo ba ida halo tiha ona, ida halo hel down, ida hau se halo. Maria halo nenia, malo Jesus mate. Atu ida hanoi, Jesus ne mate ema fakar mina mori. De facto ida tradição timor mas nessa uluk quando ida hakoi bate ida fakar uluk mina mori. Mina mori kata sa atu fo hanoi fil beita kata mori si ne valor, mori si ne mori ida. Moris e sabor ira. Então isso graças ao além do pensar a tua experiências Maria nian, a tua experiências Lázaro nian. Devemos experimentar dominbot husina Jesus ida hetan Mauricias, ida contempla, medita, concentra ni antomak ba Jesus, hodi fakar mina mori ba Jesus ni ai, hodi hamos Jesus ni ai nebe manifakar mina mori honde fuk, sai teves hanesan convite ida ba ida a tu reflete. Sai de macau halotiana ba Jesus. Saída mak hau cara halo da down ba Jesus. No saída mak hau se halo ba Jesus. Reflete para passado, reflete para presente, e reflete para tempo futuro. E da católico e tra timor, da lubarak e da colher quando ba Jesus. E da dome Jesus, e da hanai Jesus, e da adora Jesus, e da via sacra, e da ba simu comunhão. Mas vita husu betanian. Jesus não sai de uma pessoa concreta behau bela dia bahunian kata seng nia konkreta duni ia hau ia ni moris halu buduruma bania ia halu tena halu sa halu insa halu se halu berbahia ia hau si halu buat de futuro hau se continua halu buat nabe makabel halu ba Jesus ne tamba Jesus pessoa ida Jesus los abstrato. Ita usu graça santo e tempo santo ida ne, tempo santo ida ne, tempo rulik ida ne. Atu ita sanabe magmoris na kukon. Ita halo corrupção. Ita sai atan ba osan. Ita sai atan ba posição. Ita sai atan ba ita ninia fama sira. Ita sai atan ba ita ninia família. Ita buka tu hases an. Tamba Semana Santa tem sai Semana Santa libertadora ida ba ita hutu. Semana Santa libertador ni hau. Semana Santa ne hamamu kau husi buat mundo nenia. Semana Santa ne kore du ni hau husi todo mundo nenia. Semana Santa fotebes liberdade mai hau atu celebra Cristo ne mata no Mauricias e hau saída de tonia. Hau desejo bem mi hutu uma boa Semana Santa. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.